إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نماذج شرط كابه كتنقلكم من واحد كم فشافواني دين ألقم من واحد كم دين أتي عورة نباكر مج شرط. إكمل إيه شرط كابه كتم واحد كم فسكفا كورين نماذج واحد دكم من أرجع ألقم من دوكرة فوا دبوينته ميادو دبوينت عم تكمل سرك واحد كلا فلكون واقني مالنا. فرتام بوينت كي كمس بيفول كلكون داس كره بسواله bangi goma fauga amaddinu ma mideterega vaguthu faskurun nota kuda vaguthu kolagan nama slaskurun ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatka barde faakamen hiye ade kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatka barid fawa kame kamaki bangi goma fauga amaddinu ma mideterega laskollu ikibeganto ei bangi gwaayruga bangi gwa muaddin mistakuna migwalani hayya ala salah namadan awaswegane namadan annashe ema namadan awaswegane gen namadan awma gwa alafa hama ya vidigan namad ko fiyaka mihunaka namadan awmuge fursata lifakane ema namadan annashe gwa alafa namad kuram feshma medumeduga kommes wagotu kole denji hene eirun midennewunu namada gwalewunu gwalumuge maqsad furiham vegendani ehnuni wiya annashe gwalafa emihunna awmuge fursat nudi namad kurima medennevi e gowmuge maqsad munin emerangala ka furiham vegen nudiya kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumes algamena engini egoy medennevi klek fanuge zaman gaves bangoma qamata qam mideterega waqt kolen hede kurave ehma rangalu gotaki namada goaluma dangi goma den qamadinwa maneki namadu kurma midewaduga waqtu kole mistakunna dinun e mihum tayaruge namada ngomataka den mikama dalil libe hadith tawge tereng en hadithaki bangiya begatun asfawa riwayat tawge tereng er riwayate e riwayatuga ansariya bekalak aga hadithga e kombe flekame ge e kombe flekame hadith ge mirwayat gane paakre faka ekmak warabboda lafakre vegotuga ekshigem ve i abdullah ibn zaid bangiya be hadith riwayat debi sahabi kam ga himenu kama sansari be kale ke mirwayat gamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam namada begato wahak ful dekima eklek fanu hadith karwa ka menani لقد أعجبني رسول الله كان حديث المكربني رواية قواقتهم لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة مرادك يتمنى كليك فان إذا بدأ كنا ما هريها مؤمنون جن وثورا مسلمون جن ما إن ما دكم قاوما معناه كي هريها مسلمون إتنا كجماعة بجن إتنوجا إميهم إبغى قتيجا إتنا كتبجن نماذج كروكما ما كليك فانون دهية بدأ كن تمك فان يبون إقطع إذا بدأ كنا ما بفضل مهرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربني لما حديث أدو بدأ كتيما من أنصاري بيكلك إمام الوسنواف وسنام قص بيفلك مي أوهار فلت من كانت جهنم بيفلك أوهار فلوجا مي فنودا جنوني بانجيا به هو فين هو فينوجا إكليك فانو مي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريوجا مي دنوني إكليك فانو فنودا جتي رأيت رجلا كان عليه ثوبين مي أنصاري بيفلك واحد فل إكليك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوني رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة من صار بيكلك ميدنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلكر بكنتغا بيكت لك فانو بسنو ونونكم أوار فلكم لك فانو فنوداك نوني ميهكو ميهكو هوري فيه كلاجي دي فيرام اللاجي مانيكي إينجي إزاروس أدري دافس نودا إينجي mati bagas atiri bagas fori famoni fehikulaga de feramako
mi miyaku miskituga kolan hore bangi magwani bangi go mafoga adun ansari be kala kufuna fenoda noni bangi miyaku go mafoga den ena ishinde vaguthu kolen hed mafoga anika steduwe hama ena egowi bangi ge kalimata takrar kurani ekamaku mi halatuga itur kurani qad qamat as-salah mi kalima qad qamat as-salah itur kogen hama bangi kalimata ena mi gwalani maniki qamadani mi ansari be kala fenoda gen wekama onna hoham folo كمجس حديث جميع رواية أبو داود رواية كربني إنه نيل الأوطار جا الإمام الشوكاني بدالوني حديث أكي أدي الدار القطني بس حديثني رواية كربا في إنما مي حديث جا كمس من بريء مدكون من أبو أولي سابقي مي حديث رواية كربني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى بدالوني حدثنا أصحابنا هرمينج أصحاب هرمنا خبر دبيه دمتا أصحاب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا كم جوانا حديثتي كلين قصان إنما عبد الرحمن بن أبي ليلى بدالوني حدثنا أصحابنا هرمينج أصحاب هرمينج إكورين هرمنا خبر دينه كما يقولون بلاف كم جوانا مئتي مي حديث كم يذكرون مي حديث أكي الإمام ابن حزم ذكراً واقع صح حديث الإمام البيهقي بس ذكراً واقع صح حديث كما يقول حديث مي إهن حديث تكون بار لبه مي حديث مي بانجيا قمتا ديتريغا وقت كل دسكرو بار مي لبني مي أنصاري بفلا مي فنوداغن هوفن فلوغا إي بانجي دسكدما مي هوفن فلوغا موداغن فراتكم إي بانجي كلمة إعلان كرو مفوغا إينا إشين وداغن وقت كل هيدا كرو مفوغا دين تدو مي قمد دبني إما بانجيا قمتا ديتريغا وقت كل هيدا ويغن داكا همكس حديث كي إيغا كمس ممرغا مسلين ولا حديث كم غابيس باي بيفلون حديث صح كروا يا الإمام ابن حزم الإمام ابن دقيق العيد كوري قالنا الإمام بيهقي صح كروا كم دنوني كوهم حديث صح كم قاعد كراغنوني الإمام ابن حزم الإمام ابن دقيق العيد شافعي مذهب علمريه كما قسمي حديثة بار لبي إن حديث تنجبري إيه كتير مثالك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وارد فحديث أبي بن كعب رواك ربا حديث أبي بن كعب بدال وني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجة في مهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فرقا جمرادك نوتا إيجي خلاصة ترجماكي نوتا إكليفان دبا إرشادكي إيه بلال كليكفانونجي بانجيا أدي كليكفانونجي قمتا ميدمدوكا ميهاكو كان إم ميهاكو إينا ما أوسوه نغني كان إمالومجي فرصة أنا منبرا هندو كل الديشة أدي وضو كرا ميها ඒන එකුරා කන්තං ඒනගේ බේනුම් ෆුද්දා ලෙවේහා හින්දුකොලේ ඒන එකුරා කන්තං ඒනගේ බේනුම් මා අවස් අරා නුගනේ නිම්මා ලෙවේහා හින්දුකොලේ ඒන රස් දේශේ එම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බිලාල් ගිෆානා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මුඅද්දින් බිලාල් ඉබ්න රබාහ් රදියල්ලාහු තආලා අන්හු වර්දාහා මි ඉර්ෂාද් දෙබ්බනි කාන් ඉන්න මියකු බංගි ගවාලේ වගතුගා මියකු මිසාලක කාන් ඉන්කම් ගවානම ඒන මා අවස් අරා නුගනේ ඒන එකාන් ඉන් කියොන් කාන මාගෙන් මිස්කිතන් ආදවේ මින්බර හින්දු කොලන් වගතු කොලන් එනේ දේශේ අදි වුදු කරම් බේනුවා මිහාවස් ඒන මා අවස් අරා නුගනේ ඒන ඒ කුරම් බේනුන් කන්ත කුරුමුගේ ඒ වුදු කරුම නොත වුදු කරුම කුරිග qada haja කරන් ජෙෆාකම ගානු එකන්ත කුරුමුගේ ෆුර්සත් ඒනිය දේශේ මි උබයි ඉබ්න කඅබ් රදියල්ලාහු අන්හු جاكي بين رواية حديث رواية ربني عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أنا أحمد ابن حنبل ذلك لهم عبد الله رواية ربا حديث مسند جا الإمام أحمد جا مسند جا أننا مسند إمام أحمد جا ذلك لهم عبد الله يترك ربا فابي إما إيه تريك من حديثك مي حديثك بس ميجا كمس من بريك مسلين ولا حديث سابقي حديث رواية ربني أبي بن كعب كبين أبو الجوزاء إيكيون تابعية بيكلي
den hadith ilmering mi jarh wa ta'dil ge ilmering tahqiq ko balwayruga mi Ubay ibn Ka'b ke ben hadith riwa karwa Abul Jawza aki Ubay ibn Ka'b ge dariwaren nu Ubay ibn Ka'b ke ben ena hadith ar-safa kane baki mi rawi ge med masalen wala nikinu enemes Ubay ibn Ka'b ge ke ben dariwar fawa be flaka Abul Jawza himen wadanu ganwa mane ki Ubay ibn Ka'b ge ke ben hadith ar-safa be flaka Abul Jawza himen wadanu ganwa hima miga masala bole den hame egota mi hadith ebay al-imam at-Tirmidhi wes riwa karwa fa ama al-imam Tirmidhi riwa karwani Jabir ibn Abdullah ke ben Jabir ke fan ke ben enemes imam Tirmidhi riwa karwa mi riwayat fawga imam Tirmidhi vidalwani la na'rifuhu illa min hadith Abd al-Mun'im Abd al-Mun'im ge farat menwi mi hadith inge fakanwe nate mane ki e hadith ge sanad ge aswa rawiye den rawiya begatun imam Tirmidhi me dalwani wa isna den mi isnada begatun dalwani wa isnaduhu majhul isnad ki e nenge isnad ke mane ki isnad ge kommes majhul rawiyen ebave den warabana lafa karwe gotka mi majhul mane ke mi ge hal nenge rawiye ki imam Tirmidhi me ishara karwa Abdul Mun'im kam gawo ek shinge me komekas mi isnada behegotun imam Tirmidhi ge isnada behegotun al-imam ash-Shawkani vidalwani e isnaduga de dhaif rawi not dhaif de rawi ebole e de rawi naki dhaif balikash de rawi kom rawi kas an rawi kiwe mirwa qurani ekaki midanna ona Abdul Mun'im enaki Abdul Mun'im ibn Nu'aym ila behegotun al-imam al-Bukhari al-imam Abu Hatim vidalwani ay منكر الحديث ان رواكر وحديث ان رواكر حديث تك منكر حديث تك دين ابو زرعه اما حديث ان مگه بڑ ان مرين انا بدالوني عبد المنعم ابن نعيم بهغتون ليس بقوي انك ها ورغد راوي نونه دين هما اگتا الامام يحيى الامام النسائي بدالوني انا بهغتون عبد المنعم ابن نعيم بهغتون بدالوني ليس بثقه انك اتبار كروي راوي نونه ثقه نونه ثقه کی اعتبار کرے راوی میں اعتبار کرے فنتیه کی ای حدیث علم میں دکڑا گنوا گتگا وکی شرط تک فرہم مامی ہوں ای شرط تا فرہم نونیا ای اعتبار کرے بینو فقین نو معنی کی اعتبار کرمٹ کا حدیث علم میں ہنان ور ورگد ور ہر کا شرط تک ایک طرح کے انے کی ور بوڑ تدویری کا ور ورگد تدویری کا وانجین ادینے کی اینا اڈو اہا اچن اڈو ہے گتن ای می ہن ادا کرے می کا وانجین می اس شرط کے ہنان مين بس شرط فرهم نوجيا اي ثقه كن ابن اعتبار كره مي كن بنان انما ابو ذر سلام فلك ربات حديث المرين راويه کا بيگتم اي ضعيف راويه کے بلکہ راويه کے ابے فم ودالکم گاوس ایک معنی کی نو اگت کا وس اي میہ کی راويه کی اي گوس میہ کے نوبا میہ کے نو اگت کا سہن نو بڑتی عالمنا ادي امام کم گاہ منو دانا فم وس حديث المرين بلوا ابے فم نکی اي ضعيف راوين كم جا كيف بينتو إكلام مدنبي هاركشي شرط تان هم نواتيبه إيه بيفهم كتما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فوت الركعات الكرة متكا حديث تب بلاغة مجا مئنني حديث رواك ربا راوينا كي ورف فم ورمتي درجة راوين كم جا همنو ما كنالو بافا هي هم كني එමි හුන්ගේ ඉතිබාර කරවේ දරජාගේ තෙදුවරින් කම් ගාවාන් ජීහන දීමරින් කම් ගාවාන් ජීහන එවස් තුමත කරවේ මිහකම් ගාවගෙන නොවන එමිහක අඩු අහා එච්චින් අඩු එහි ගොත කියාද මිහකම් ගාවාන් ජීහන අල්ගොම් මෙන් ඉතරෙන් වෙස් වරක් ගෙන මිහුන් එමිනකි දීමරින් කම් ගාෆා අද එමිනකි දොගුණාදා බේකම් ගාවිස් වරක් ගෙන ෆාර අඩු අහා එච්චින් අඩු එහි ගොතකන් එහි මිහු ගාත පුනන් නික උඳුගුවාන කොම්මස් තංකොලෙන් මදුවාන නෝත තංකොලෙන් ඉතුරුවාන නෝත අඩු එහි මාන බුණ දැන් හදාගෙන කොම්මස් ගොතක ඔලොම් බොලොම ෆහුන්නානේ එහෙම එකම හදීස් අල්මරින් හදීස් රිවා කර රාවීන්ට කම කනනේ යම එමිහුන්ගේ වප්පු හුන්නන් ජීහන අඩු එහි එච්චින් අඩු එහි ගොතක අදා කරගෙන ජීහන දින් حفظ كرمك بار حدث كرمك بار امين غاهن جن كما كس ميغتو مي شرط تقبلا يرغا مي بيبي فم كان اولوني مي حديث رواكر مي عبد المنعم ابن نعيم اكي اي يا ورغد راوي نون كما كس مي حديث غس مدني فتين اسنادكي اي ورغد اسناد نو انمس حديثك كريم مدنون حديثا ادي منوس حديثكم بار لبغنا فقرين يا بلاغنوا ادين عمل كروا حديث اما الامام الشوكاني رحمه الله بدالوني مي حديث دليل كره بانگيا ادي قمتا ادي مدغا
වගුතු කොළ ලස්කුරුන් ඒ මෂ්රූඅ කමෙක්කම adi mi hadith dalil kureye bangiya hama bidigen qameddinun ei makruha kamekkama ekivegen to en vida imam shakani rahimahullah vidalwani sabaki bangiya hama bidigen qameddi fiya ege sabun eta bayaka namaduge jamaa fait wegen dane namaduge jamaata hadirwa beenun eta bayaka namaduge jamaa fait wegen dane ehmima me onnani namaada gwale wagutuga miho kaangingam ga wanama ena ma awas ara nugane ennames etanga ena digudamman nuinde aadaay gotega kaani maagin aadave minbara adihame gota namaada gwalumun miha kutade wudu kogen namaadan aadave minbara wagud dinun ei edevegen wakameke ei imam shawkani adis itrukorom vidalwani sabaki mi heokama rangalu kantaka adi taqwa verikama ibbar lumuge tere himenigen wakameke Allah subhanahu wa ta'ala algamena ebangwa wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa ema heokon tawga taqwa ver uma magfai ko de kan tawga algamen taqwa ru mattaka ekak anekan ibbarla ekak ebbe kanabbe ka wagidi hadan Allah subhanahu wa ta'ala amru karwa ema mikantan himeneni bangi goa miha muadhdhin ena bangi go mafuga kuda wagutu kole ekashin ma wagutu kole mistakunna namada hadiru madinun himenigen bani التعاون على البر والتقوى قترين تقوى بر ومشا ادي هيكونتك تعاون مج ابار لا اكونك واغدن مگترين دين مي واغوتوge minbara beegotun almerem vidalwani al-imam ibn battal ekun almeri ena vidalwani enage wasful imam shawkani naqlu karwafani ena vidalwani mi naskurma mionna wagutakan evves hadde baki minbare mingane kana elifaka nete hamekani miistakun namadan anna miistakun namada jamaa wewe wara aada kaadaayagotun emihunna ekan kure minbara wagud dinima oti ekan nemifay baki minbare kan elifa ha miwarshe wagud denjeni en kan elifa ka onna kamennune egmane ki misalaka bayr rashuga mihunnaki namadan abot tayyaro gen tiwe bay namada gomu kurigas tayyaro gen tiwe bay emveje efadar rashuga nota efadam hisab ganuga namadan hama gwalama ekiga mihun tibere namadan as ema efada darrasu gano hisab gano gona miskitoga namada goma qamata deterega ihage nirutake kurmuge benwene sabaki mihun as awa tayyaro gen namadan annane den ekamako efada nuwara rasuga namada mihun jamaatan hadiruma shauqwerive ekama muralive fori hure ehnames ma durala ekantaka mihun nulekam ga wanama ekama emihunna ekashena fursta den wana ema et rashun anerrasha en hisab gana nota emis kutun an miskidaves mikan tafat wedane ema aada kada gotu mihunna namada hadirwe mimmara fursat dinima eti ekan nimifa baki mimmare nota baki minute baki sa'atan mikamaka kanel faka nowe adi kanalaka noes gehe den mikama midennevi namaduge bangiya kamata midemeduga wagutu kole dinuma bar libekame warabboda bar limekame huriha namadigaves unnane nama bangiya kamata detirega sunne namad in sunne kurun ema in sunnatiki ei komme namadigas fardu komme namadigas subay adi kwato ekanta emme kudakommi onnani nota emme daggotega me onani maghrib namaz ga kam ga wanama maghrib namaz kiwes in sunne nen namaz ke bunwe kanne ennamas maghrib namaz ge in sunnati ki rawatib sunnati ke terega dan alumere e nuhimanuwa mane ki e sunna muakkada ge terega e himenegen nude ennamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum wardafa hadith ful takabbalarga maghrib namaz ge es maghrib namaz ge in sunnati ki e egotga wes algon men nukoddu kallambi namaz nu engotaka dannawaka mugana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain hadith fultakum e barlibe e sunna kuran enma e sunnati ki egotaka ves en namato ge sunnata adi maghrib namaz ge fa sunnata ed daraja ge sunnaten nuunge egotaka ves adi shafi'i madhab ge ilmere lekada ganwa ga egotaka rawatib sunnat ge tere ge himene ge wa sunnaten nu ema e namaz ge maghrib namaz hama bidigen hama maghrib namaz ge bangiya hama bidigen e namaz fettigam ga ves eki mulin go hennun enma e namadu gaves ashabe kalon rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurfun matiga e bor sunna kurabawa adi bain hadith fultaga qawli bas fultaga e namad
maghrib namaduge sunne kurman irshad de ba fawas ebay enma eha bar gadu gotakan nu emima rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam garihun ribakar egoton ribakar en hadith ga menani abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu ribakar wa hadith ga anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ليفان بدال وني رسول الله كان صلى الله عليه وسلم حديث في الكربيه صلوا قبل المغرب ركعتين مغرب نماذج كريغا دركع تباميهم كراوش كمان ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين دين انا كابس ليفان حديث كربي مغرب نماذج كريغا تباميهم دركع النماذج دركع كراوش كمان ثم قال عند الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه دين ekle ekfanu anaka timmana farosen hadith kurabafa den mi hadith kurabani liman shaa ei ekama ede miha kashe maneki maghrib namaduge hisunne kurammi ekam beenum mihako ekam ede mihako ema abdullah ibn mughaffal mi bidalwani ei ekle ekfan mi hadith kurabi ei mistakun ei sunnate kamga hifafane piye baki maghrib namaduge sunnate ei sunnate kamga maghrib namaduge ihur sunnate derakan ei sunnate kamga aneki ehen rawatib sunnataka idarjaga sunnatakam ga mihun yikogen idarje ekanta machanna ga fanati rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith karabani mi hadith riwayat karabani al imam ahmad wa al imam al bukhari al imam abu daud imam shawkani bidal wagotaga den ehen riwayat ga mi onnani hama mi hadith ga ehen riwayat ga monani bayna kulli adhanaini salatun bayna kulli adhanaini salah thumma qala fi thalitha liman shaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karwa kam yoni komme debange ge meduga namade be komme debange ge meduga namade be de men timfar hadith karwa fatimman far midawani ei ekam beenu miha kashe mida debange ge meduga namade be egmane ki bangiya adiqamata de meduga namade be den almerin midenne on hadith ge kuri riwayat ga abdullah ibn mughaffal bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman shaa ei kaman ede miya kashe mihem hadith karabani mistakun ei sunnatakam ga bala sunnatakam ga e kan naga fanatiye mi maneki rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirfugam badagati me rawatib sunnataka idarjaga sunnataka maghrib ge sunna mihun maghrib ge sunnataki rawatib sunnata idarjaga sunnataka ma hi ko ge mihun idarja mi sunnaga gasfanatiwe ema min otumage egotagas maane nune maghrib naadge sunnataki ei mustahabbu kam nune min nune ege maane ki maghrib naadge sunnataki mustahabbu kam ke ei mi hadithan ebadeve rasulullah sallallahu alaihi amr fulun ebadeve mustahabbu kam eno mi ekamuge istihbab mat mustahabbu kam ga bun egotaga bes mative genne nude rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama bar alwafa onna rawatib sunnataka idarja kan ema mi sunnata mat mustahabbu kan tabas minuni darajataka dengo megas maghrib algomena inge midachige maghrib maduges ihsunna kurun ei nekamenu den ehen namatoga ihsunna eba owe ema mihen ihsunna otumun eba deheve e sunna kurma bagut denjehene kan ema e sunna kurma bagut denje kam ga wanama bangiya kamata demeduga ame yaqinu wes bagut faait wegen dane de mihen denneves egodes mege maane nu hukur namaduge ihsunnaten oyeke hukur namaduge ihsunnata beterat kra komis do galgon wada kana hukur namaduge haqiqatuga ihsunnaten nonnane hukur namaduge onnane rasulullah sallallahu alaihi wasallam go surga kanta hinga gotaki kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskitan ham wadodagat ma eklek fan wadodagen oni mendun namad umum mendun namad ogot jemu ema mi eklek fan wadodagen nama ogot wadodagen arawdagen oni minbara gatumu eklek fan go muaddin bangi gwala bani bangi gwana ma ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklek fan khutba fatta mafaga khutba nim mafaga den onane qamat faga hukur namad den hukur namad go onane fa sunnay ihu sunnate hukur namad go onane den miya bego tan tafsir algon rat kre ma Allah rasuya faundana hukur namad ki ei ihu sunnate onna namad nunka den rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskita eklek fan khutba vidal wan hunoniko as-sahabiyya deraka kurma e amru kurabi kurama ke egotagas insunna kurama amru kurabi kurama nu e tahiyatul masjid kurama amru kurama ema den hukur namad ki e hukur duho khas namad hukur duho menduro gata khas namad den fardu fas namad ge balar galgon mena eba fenigende midene gata maghrib namad ge
ih sunnat ki ei sallallahu alaihi wasallam kurfumatiga kurayfawa kamaka vairuga adekle ekfanuga bay hadith fultakun ekama ekle ekfan irshad wafa kam ganama ei sam oi sunnate ema den mimer mun algon balaruga fardu namaz fas namaz komme namaz ka sunnan ih sunnan bay em wajiya ih sunnan ada kurmattaka ham yaqinu eba waqt denje waqt dinmun ekala medane faden bangiya kamata demeduga hama bangiya vidigen hama ya jegen kamate egoduga snanana kommes miwarka wagut denjen den adi mikama barlibe en hadith uqba ibn amir radhiyallahu ta'ala anhu warda gigme riwayat ba hadith abul khair kya befla uqba ibn amir ki ariya badagam mi dannawani abu tamim a behegotun kalek fano haram fulwa fada khabaren algon den toy den e khabara ke abul khair bidalwani ei maghrib namaz ke kuriga ena de rakain e bakurabay den uqba bidalwani inna kunna naf'aluhu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam uqba bidalwani rasulullah kfan ke dosuruga timam membes eden namaz e namaz e raka kurime ade abul khair kya tabi'i bekalak badagan uqba ibn amir garhu ke medanwani abu tamim a behegatun kalek fan haram fulwa fada khabaren algon den toy ena maghrib namaz ke kuriga derak an eba kurabay den uqba ibn amir mi jawab debani inna kunna naf'aluhu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina madaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dosurga har membes kon ulunu namadake e maghrib namaz kuri kurabay derak ay den abul khair mi sual kurabani qultu fama yamna'aka al'an hum bija mihar ke begen toy kalek fan ekan nukurbani no to mihar ekan kurabuma kalek fan mana kurani kon kam toy qala ash-shughl kalek fan bidalwani masakkatuga mashghulume ema masakkatuga mashghulum ge sabun wagutu neti tiwe mihar e wagutu ekle from kanda dukurabani ema ebe from mikada dukuram en ebade ei ehen rawat sunnataka edarjage sunnaten nunkan enamais sallallahu alaihi wasallam gosurga ashabe kala kan kurabum de ebe from kurabuma ekle fan sallallahu alaihi wasallam man kurabum be ingende ei hema sunnatekan egotuka bes bid'ai nunka ema komekas maghrib nadugas e sunnataki ei hema kurun dangal edebegim wa sunnaten edebegim wa derakaten ema ege sabun algon menna libe fadaki bangiya qamata hama komme namade gaves wakivegen dane ade edmeduga kommes meraka bagut liben adem war kurukon algon balam benwani kuriga algon egotuka swahade kifane mawduai namadu kurum manafawa bagutta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata balaruga namadu kurum mana kurayfawa baguttakin ebaade ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihon namadu kurum manafa baguttakam yunani fatis namadu ge fahuga ir araf madan den iru ara bagutuga lonsiege usmina e iru ufilijja madan den iru hamak sida meduga waki iru meduga jehumun waki algon menge bomachang mirora uduge meduga iru jehe wagutu egotuga ves waki ataka edi nulle jehunna wagutuga waneki iruha meduga jehma foga den hama kodakam ves mi iru osse kola lembilumun oti mendur namaz wagutu jefa ema mendur namaz jomu mendur namaz waguta hama vidigin ya kuriyan inna wagutu kolo ei ane wagutaki den ege foga asr namaz ge foga iru ossijjama danden mi namaz kurun mana fawa waguttaki no namaz kurun nahi kurefawa waguttaki mars abu sa'id radhiyallahu anhu riwaya hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith al-karabani la salata ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams asr namaz foga ir ossijjama danden namaz kurmen nete ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أديس فتس نماذ فوق إر أراف مدان دين نماذ كرمن نتي مي الإمام البخاري إمام مسلم رواك في حديثه دين عمرو ابن عبسة رضي الله عنه عمرو ابن عبسة كي رسول الله كفان أصحابه كلهم يترين برك كوري كلهم يكلي كفان إسلام بداعم بيفلن إنما إسلام بداعم مفوقا مكة aki ashab be kalunge tere mara madbe fle tibbe iruga amru ibn absa islam badaga nafi enama rasulullah sallallahu alaihi wasallam iha bodaka faalwada nuganwa ekle ekfan ga da'wat iha bodaka faale nuwe
එම අම්ර් ඉබ්න අබ්සා රසූලුල්ලාහ් ෆාන් හදීස් වල කරවani ඉර්ෂාද් දෙවani අම්ර් ඉබ්න අබ්සා ඒ වඩාගෙන වතනක වඩාගත් මෆෝගා රසූලුල්ලාහ් ෆාන් කන්ත ෆාළුවේ ඉක්ලේක් ෆාන ගදකන් ලිබ්වඩාගත් මුන් අම්ර් රුජෝඩාගත් මම අම්ර් අබ්සා ඒ වඩාගෙන වතනක වඩාගත් මෆෝගා ඉක්ලේක් ෆාන් රසූලුල්ලාහ් ෆාන් හිජ්ර වඩාගත් මුන් දෙන් අම්ර් ඉබ්න අබ්සා අම්ර් වඩාගෙන වani كما قال عمرو بن عبس رواك روا حديث في الجمعني قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة مي حديث مي آسف أنانيس إكليك فانم عمرو بن عبس مدينة وداعن إكليك فان كوري ودي إسلام وداعن نافع نفس مدينة وداعن نبي فديرك دوست كين هذا مفوقا إما مدينة وداعن فدين إكليك فانو مي إسلام دين وجن وداعت متكار رسول الله فان غريوا كور بسوال تكترين السؤال مي عمرو بن عبس دنوني رسول الله فان غريوا إيه الله نبي جاي أخبرني عن الصلاة نماذا بيقتون على خبر دباشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربني صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة فتس نماذ كراشي كرم فوقا دين نماذ نكو مد كراشي حتى تطلع الشمس وترتفع أي إيرو أراء إيرو وفي اللي جمع الدان دني إيرو أرى وقلت كلن هيدا وجم الداندنة مرادك فإنها تطلع بين قرني الشيطان إهني إيرو أرني شيطاناج ددالوج مدنة شيطاناج بلوجنا ددالوج مدنة كي إجماني كي كباتو شيطاناج ددالوج مدن إيرو أرى واهك إج مرادك إيرو أرى وقلتوجا أدي إيرو أسمع وقلتوجا بس إيرو أرى وقلتوجا إيرو أرى تنا شيطاناج سنانة إيرا دماغ هتيجن إما هتيجن هنيرجا مثالك algon mengitere miyako ehe miyege furugaga horfa balala eruga iru arani enege bomati ema shaytana gos iru ara dimaga hutti fonne eruga misalaka algon mengitere miyege enege fatugo horfa balaf kam gawanama enege bomati iru ara eruga ekkala iru innani enege dedaluge bolugina dedaluge meduga den miwagotaki shaytana eta gos sutte wagotuga den ena e huttini kivegento ena e huttini evagotaki shaytana algon kura farata jinni ingetaren vesmat insi ingetaren ves شيطانا علىكم كرا فرات قص شيطانا سجد كرا وقتو إما إبغوتو إيه ميهون سجد كرمتكا إيه ميهوتني إما ميبغوتو كا علىكم من مي إكلا شيطانا علىكم كرا ميهون علىكم كرم خاص كريفا وقتو كا مي علىكم من مي منابين دي نماذ كرو إيه شيطانا علىكم كرا ميهون جه عاد كاديا خلاف متكا إما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني فإنها تطلع بين قرن الشيطان إنما إيرو أراجن دني شيطانا قد يدلق مدنة إيه شيطانا إيرتا هتم كسابون وحينئذ يسجد لها الكفار هندو كافر إنيا سجد قرآنه ثم صلي دين إيه فوق نماذ كراشه فإن الصلاة مشهودة محظورة إني نماذكي نماذ دكوي أدي نماذ حاضر وين إتشكي مانكي نماذكي نماذ كروي جيا نماذ ملائكة بيكلون دكوراغن نوانه أدي ملائكة بيكلون نماذ كراتنا حاضر وراغن نوانه إما نماذكي مشهود دكوينه إتشكي مانكي دكينه فراتك إبوي أدي محظورة أدي حاضر سوينه إتشكي كم حاضر وانه بيكوي أدي ملائكة بيكلون نماذ حاضر وراغن نوانه أدي نماذ أقول من قرآن نماذ كراتك بيفون دكوراغن نوانه حتى يستقل الظل بالرمح دين ميكان نماذ كرمي كيا كم وقت كاجهن تو نماذ كرمي بمن هراليفاوا لونسي هيني لونسيا نيما وجوم داندي معنی کی کم میهگه وسیانی اینگه بومتین ایروهینگا کم گاوانم اینگه افراط کنن مثلا الگون منگراج گاهن کم بومتین ایروهینگا می الگون منگراج می جغرافی گتو می اون تنو گتو ها بومتین ایروهینگا انتانگ هم گاگند کن ایچگه دش ایگه هیانی ود جمدا نهما لونسیگه دشن هیانی وده بيموغا ايگه هيني نون فدغتك ودجم داندن نماذ كراشه ثم اقصر عن الصلاه اما ايغتن هيني ودجك مغا وانا نماذ كرون هوتالاشه فانه نماذ كرون هوتالاشه فانه حينئذ تسجر جهنم اني ايغتكي ايغتوغا نركاغا الفان انداغنگندا وغوتي فاذا اقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة دين أنكاوس إكلا يرو كركم بس هلانغ الدماء لملا فكم غاوانما هلانغ الدماء هم لملما إكلا هيني رجوع وجن أنانا هم هيني رجوع وجن أس فكم غاوانما دين نماذ كراشه فهم كشور نماذ كي دكه بيجن وانه أدي حاضر بيجن وانه
kameke ay maneki namada malaika bekanu hadur wada gannawane kameke adi malaika bekanu e dek wada gannawane kameke hatta tusalli al-asr den namadu kurashe asr namadu kof tiba kof madanden thumma aqsam an salat asr namadu kur mafoga den namadu kur hutalashe hatta taghrub ay iro sijjama dande namadu kur hutalashe fa innaha taghrub bayna qarnay shaytan eni iro sige dani shaytanaage dedaluge medunne ei anakas kurendane fadain shaytana mi hutani iru osse wagutuga ira dimaga mi hutani ki kuranto wahina idin yasjudu al kuffar ei ehni ehindu kafirun ekalege sajda qur'ane ema ekala shaytana alhum qura kafirun ene sajda kurmattaka magufahi kodden ena etanga mi hutani ema mi hutte wagutu ei kafirun e jinnen gitere himne shaytan alhum qura mi kam gaves so insin gitere kam qura mi kula kam gawana ei kam gaves kam me shaytan alhum qura farataken e bave efaratakun ewagutuga shaytana sajda qur'ane ema shaytana sajda qura wagutuga aglam minani namaz kurun du kallama amur qura bafa ema sallallahu alaihi wasallam mi amur qura ful qurbani ema ehindu gaves namaz kurun huttaluma medenevi ir osse wagutuga ir os jamadande mi hadith ki fadilat shaykh sayyid sabiq widalwa wagutuga al imam ahmad wa al imam muslim riwa karwa fa hadith kamegas mi namaz kurun mana kurefawa waqtaki den Uqbat ibn Amir riwa karwa hadith fulgwes managa miwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tin sa'atega no tin wagutegga ahar mennabani e tin wagutuga namaz kurum mana kurwa fe adi e wagutuga aharmen gitere marwa mihun walulun wes mana kurwa fe mitanga mi marwa mihun walulun mana kurwa fa egmane ki marwima mihek marwima ena walulun mifada wagutaka faskurun mana kurefa wun enes mihek marwegen ena marumun e kuranje tayyarita hinawa kafunko den enag macha kashnamaduko den walun mikandatta mi tayyarita kattaka vedegandiya waguttaka akiga ena walunje wagutu min wagutega akam gavies ei masalenu e wagutuga hamena walunmi ennes miri akam neumafoga hawa mifada wagutaka khas walun khas kofa nubawashe ei anwaramat ikana wagutuga muradaki kamas e tin saatiki nota tin wagutaki ei iru ara wagutu iru ara wagutu wakisabakan e iru ufilejjam danden den hama kurendene faden ekala iru medujehe wagutu ei hunu emme gadwegen dane wagutu adi den ane wagutaki e asr namada foga ir osjam danden komegas mi hadith fultakun agunna ebenge mi e wagutoga namadu kurum manaifa wagutaikan den mi hadith fulga mi Uqbat ibn Amir ka hadith fulga harmengitere marwa mi hum es me waguttoga walun mana koreviye eg muradaki kuremes danal faden anmerin bayan ko dava faden e waguttaka e mi aku walun faskurun laskurun mi mana korefone egutaka ves mi aku marwima ena taka koranje tayari ta kofa walulanje wagutu mi fata wagutega as akam gaves komen e wagutuga ekanduko bebunge maane nen adi bevun ei mana korefa kama vesnu enmes e tayari ta kurma foga mi fata wagutega walulu mattaka faskur laskurun ei mana kama ekan ko genwan den komegas mi namaz kurum mana korefa wagutega kama gawanja swalaki namaz kurum mi waguttoga manafa mewani ei kon namaz taken hejje ei hama fardu namaz tabes me wagutga nukrami hejje no ta sunnat namaz mi wagutga nukrami hejje no ta sunnat namaz to geterega ebore ekamattaka sabun namaz taka ekamat sabun en namaz ta komegas ilmerin dekawada gannawa gotuga jumhur ad ilmerenge gina ilmerin dekawada gannawa gotuga midennewnu waguttoga ves midennewnu salaka fatis namaz ge fahuga iraran fas namaz kurma foga irarma demed gonna wagutu irarma den lonsiege mimara iru ufulma edmed gonna wagutu den hama iru medje he wagutu den asr namaz foga irosma demed gonna wagutu mifata wagutuga egot namaz kurum mifata wagutuga fardu namaz kurum egot ko wes manaynu mi jumhur almerin de koda nawaga almerin ge jumhur manake almerin ge aghlabiya de koda ganwaga ema misalaka mihako fatis namaz kurma foga ena benumi ena kiben faaitu qadaaya faay namade qadaaya kurum kollam benumi salaka ei komme namade kam gaves fatis namaz koggen
ena benu misalaka ehim fatis namaz kuran nota ena qada dukalefa mendir namaz kuran asr namaz qada kuran maghrib namaz isha namaz qada kuran em vejja ena ettaka evoduga enamaz qada kurun ei egotuka ves manaka mennu ilmeringe jumhur dekodagen wagataka maneki namaz kurun nahi kurefa wagut ogaves fardu namaz kurevene fardu namaz kurun miga annane ham mulin ves gagandaka namaz qada kuru saka asr namaz gu wagut menani asr gu wagut jehni fisgin iros jamad danden ema asr namaz ada kurena wagut ema e wagut gu asr namaz kurena eko asr namaz kurma foga den mihok menumwi namaz ena qada ifa dukalefa namaz qada kuran emme jama asr namaz foga sekan kuranwi fatis namaz foga sekan kuranwi mendur ge hama iru mendur wegen iru hama uduge meduge jehe wagutuga wes ekam kuramwi ema iye wagutuga wes manakamennu fardu namadu kurum ei manakamennu qada komme wagutuga wes ei ilmir jumhur de koda ganwa ebe fulunge dalilaki kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful karabani man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha namaden handanati jamihaku ene enamadu handamumu enamadu ena kurahushkame ema namadu duukallu mattaka me onani hame emme da udhur ಇದನ್ನೇ ನಮಾಜ್ ದೂಕ್ರವೇನೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗಿತರೆ ಮೀಹಕ ನಮಾಜ್ ದೂಕ್ರವೇನೆ ಹಮ ಒನ್ನಾನಿ ಎಮ್ಮೆ ದಉದುರ್ ಎಯಿ ಹಂದಾಣ್ಣೆತುಮಾ ನುವತ ನಿದುಮಾ ಮಿನೂನಿ ದೆಂ ಎಗುತಕಸ್ ನಮಾಜ್ ದೂಕ್ರಾನೆ ಉದುರ್ ನೋನಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಖಾಸಕ ಫಿರಿಹನಕ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಹಮೇಕನ ಹೈದು ನಿಫಾಸ್ಗೆ ದೋಸ್ವರ್ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾವೆಗೆ ದಾನೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಅನ್ನ ಹೈದು ನಿಫಾಸ್ಗೆ ದೋಸ್ವರ್ ಫೀವಾ ದೆಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗಿತರೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ನಮಾಜ್ ದೂಕ್ರಾನೆ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಉದುರ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ දෙබ්බාෆකානේ හැමේකණි හඳාන්නෙතුමා නිදුමා ෆියවා මානේකි ඉදෙන් බලිවෙකින් කිතම බලිවිකම ගාවෙස් එන නමාදු කුරවේන එකතන් උන්නානේ කොළොන් හොරගෙන නොකරෝනියා ඉෂින්දෙන්දගේ නොකරෝනියා අරියෙන් ඔෂෝවෙගෙන් දැන් හරකාතෙන් එගොතකස් නොකරවෙන්යා එන ලොනුන් ඉෂාරකොග්ගෙන් නොත එහෙන්ගොතක නොවන්යා එන හිතුන් නමස් ඒ ඉෂාරතන් හිතුගා හිඟාගෙන නමස් එකන් කරන් ජයන් වුදු කුරමට්ටක ෆෙන්නුනි බෙජියා තයමුම් කොග්ගෙන් නමාදු කරන් ජයන් wudu kurumantaka fenebes nulimun tayammum kurumantaka veyye fahed bimen eneka nufenunu ehm vejjiya wudu wa tayammum nulaves ena namaz kuran jehan midane komme gotakum ves namaz dokallaka ham eves udrene timage atafaya buriburi wegen kitame bodakan ediga bandage alafa kam gaves ene waaw gotaka namaz kuran jehan hangramaga halatuga adawatirna dushmonna kurumatulan jeher gaves e hangrama kurumun dair gaves eba namaz kuran beje baki gotaka صلاه الخوف اما نماز دوكلا بس عذرنا هم كان ميواغو تيكوتو هندان تجيا نوتا نماز وتو ندجيا دين اوتي اين عذر اكي بگنتو هندان نتمكي اينگه බුද්ධින් නමාදුගේ කන්ත මුලින් කෙඬිගෙන් දියි මින්ජකි මීහාගේ බුද්ධි මුලින් වංහනා කොල්ලා ෆොරවාලා එච්ච එම හුරියා තක්ලීෆ් තක බස් බුලිෆා හුන්නානේ බුද්ධිනේ ෆරාතක තක්ලීෆ් නෝනා එම කුඩකු දින්නක අල්ගොන් මෙන්නක मजबूर नुकरवे नमाज कुराका मजबूर नुकरवे रोद हिफाकश एकुदिन एनमस इरशाद दिन मुगतुं हदां को इरशाद दिन मुगतुं 10 को दिन मुगतुं तरबियत कर मुगतुं अमर कुरवे एकुदिन हेनु मट्टका अमर कुरवे एनमस एकला एकम वाजिब कर मुगतुं एकुदिनक अलगम में एकम कुरमेने सबके एकुदिनक अधि वाजिबनवे हमें गत मोयिनक अलगम में एमिनक नमाज कुरमा अलगम में अमर कुराका नोस जे सबके एमी होंगे बुद्धियने एमा ए अबदस तकलीफ गुलिफा होनाने बुद्धिया බුද්ධින ෆරාතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බස් තක්ලීෆ් න ජෝසන අල්ගොන් මෙන්න හේවරකන් එබවේ හේවන බා වකිවේ රංගල විස්නුන් එබෝරි එයිමා බුද්ධි වෙරින අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි තක්ලීෆ් මි ජස්වානි මි ශරීዓ බාවල බා ශරීዓ තන්ෆීද් කරම මි අමර කරවනි බුද්ධි වෙරින එයිමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන්නස් අල්ලාහ්ගේ රහමත් ෆුල්මනි බුද්ධි දෙවා එයිමා බුද්ධි ෆිලාගෙන් හිඟ ගියා එකල් තක්ලීෆ් ගබා ෆිලාගෙන් දාන එයිමා අල්ගොන් මෙගතරේ මියකු හම වගුති ගතුන් නමස් බුද්ධි ෆිලාගෙන් දී එයිමා එකල තක්ලීෆ් ගබා වගුති ගතුන් එනේ කිවෙන් නෙයිගෙ දානේ නිකුලගෙන් දානේ එයිමා එකල නිදාෆොන්න මීහා එනගේ බුද්ධි එවගතක නේ එනගේ බුද්ධි ඔති වංහනායෆා එනගේ ෆුරිහම් බුද්ධි ඔති ෆොරීෆා එයිමා එවුතුගේ එනේ උදුරේ බයි එනගේ ෆුරිහම් බුද්ධි නේ හැමයකට හඳාන් නැතිවා මීහාවස් එකල නමාදු එකන්තන් එනගේ බුද්ධින් ඔති ෆොරීෆා එයිමා එහිමිම එනෙට්ටක උදුරේ බයි එයිමා මි දෙමීහුන්න වෙස් උනනි kongodeto demihuna ves namadu handam vejjiya e nidafonna miyan handam wani helawmu den handam netifonna miyan handam wumakiga namadu karambi ema enettaka e namadu wagotaki e handam bumun ema e handam vi iru
ei komme wagutaka dimavikam ga abes awan namadu kurambi misalakan ei asr namadu ga wagutaka fahu ota fats namadu kurifon ene handam vi kurige namade enen elifa ikan ema e namadu handam vuma ekiga awan namadu kurambi ema mitanga moti namadu handam vuma enamadu kurum wajib ma gulwala baba ei komme wagute kam ga abes enamade ena kuran jehne ema waki wagute mitanga khas kurwa fa enen ema minge chiki fardu namade kurmantaka waki wagute nekkan mi jumhur dekodagan wage migota tayid kurwani ashabe kan guteren ali ibn abi talib abdullah ibn mas'ud zaid ibn thabit abu huraira abdullah ibn umar radhiyallahu anhum ajma'in mibe flum migota tayid kurwa bani agamana irshad de bafa den adikobato namadu baki mi danne vini mi fardu namad gwaaka ada ashabe kala ngtere midenne be fulnaki mi algona olume be fulnaki midenne onu be fulnaki fardu namad dukafa den sunne namad mewa gottoga kurma inkar kurwa be fulun ada fardu namad komme wagataga was kurambi e jumhur de kada naage enwe sunne namaden ebbe sunne namaden mi danne waguttoga terega kogennuwana ema midenne onu waguttan ei namaz kurum manakurefa nahi kurefa waguttoga sunnen ebbes namaz ko gennuwane e sunnen namaz kurum manakuraba kama riwayfa wa ashabe kalon terega midenne onu ashabe befulun ali ibn abi talib abdullah ibn mas'ud zaid ibn thabit abu huraira abdullah ibn umar radhiyallahu anhum himen wadaganwa adi kubato umar faanu simen wadaganwa adi buname gotuga riwayake wagotuga umar ge faanu na mihako asr namaz ge fauga asr namaz ke fawga fard namaz nun namaz nawafil kam ga himene sunan namaz miha quratan fenje kam ga wanama ekle ek faanu emiha kan adab deva ashabe kalon kurful matiga adab deva kam we ashabe kalon ekama ka inkar na karwa hamme gota khalid ibn al walid wes kan ta karwa kam we khalid ibn al walid nabi muslim lashkar ge veriyaka hunnavi do sorga ema ekle ek faanu se gota kan ta karwa kam we ema mi umar faanu wes khalid ibn al walid wes ehm bebe fonna mikama inkar na karwa indane fadan asr namaz fawga nawafil namaz sunna namaz qurani ko finoda ge nawafiya mi adab devani adab devwa devuma ehin ashabe kanu inkar no karwa kan ge chiki mi waguttaki mi sunna namaz kurun hama egotka wes hudda waguttake nune mi ashabe funge mi ra'ya taba wada ge noni tabiya be kalan getren al hasan al basri sa'id ibn al musayyib adi madhab toge imam getren abu hanifa ya al imam malik wes migota dekoda ge noni den imam shafi'i ekamako mikamuga tafat ra'ya gengulwani imam shafi'i dekoda ge nawagatuga imam shafi'i dekoda ge nawagatuga namadu nahi kurayfa wagutoga namadu kur mana kurayfa wagutoga koggen nuwani hamekane sunna namadu ge tereimbes sababen nen namadu maniki abu hanifa malik arehuga ebbes sunna namadu koggen nuwana kam befunas dekoda ge nawagatuga fardu namadu kurambi aywa kam sunna namadu imam malik ma abu hanifa garehuga koggen nuwana ekama abu imam shafi'i dekoda ge nuwani namadu kurum nahi kurayfa wagutoga e sunna namaz kam ga bes e sababin on namaz kam ga bejja e namaz kurvidane ekam sababen namaz kam ga wana e namaz egotkas ko genwane e nahi kurefa namaz ke sababin on namaz ko ato misalaka mi namaz kurun nahi kurefa wagte ga mi kas miskita wanun e sunna namaz ko ay sabe kon sunna namaz to tahiyatul masjid ay sabaki mi miskita wanun emati e namaz ge sab aswa imam shafi'i garuga evagot mi namaz kurun nahi kurefa wagta gaves mi ko miskitan asiya ama ena tahiyatul masjid kurambi denga me ko misalaka namaz kurun nahi kurefa wagta misalaka argument allah ge rahmatu asr namaz ko fim den mi bagot ga misalaka irke dehvi emvejiya irke ta namaz ei dain alimere dekada ga namaz ko sunna namaz e namaz ki ei saben ona namaz e sabaki irke ta hivum ema imam shafi'i garuga mi halatuga awa irketa namaz kurambi den hame gota mi tawaf kurmattaka misalaka miheku haram fula bani haram fula wadafa mi tawaf kurmattaka kuran onna deraka kurun e anikas ekamang isabe ema e namaz kurum wes egot gaves
mana innuane imam shafi de kodagen wawtuga enawadu quran sabake ei saben en namaz ka wative mi imam shafi de kodagen wage imam shafi kondangu to dalil nagan imam shafi dalil nangone kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifarega eboy asr namaz kurama foga mendur namaduge sunnai mendur namaduge sunnai qada kuraba ekle fanu sunnatu dhuhr wage mendur namaduge sunnai asr namaduge foga kurabe ekibeganta wi gotaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha wafdaka begotum ekle fanu kurban jehun masaka pulga wafda irshad vum ganota ya ekma begotum ekle fanu mashghul wadagati mashghul wadagati ngasaw medennenu sunna kuruma ekle fanu waqt libada nugatima asr namaz kurama foga ekle fanu mi sunna kurabi ema mi sunna asr namaz foga kuramu inge cheki ekala saben on namaz vejia e saben on namaz e mendur namaz ge sunna baki namada gulgin anna rawatib sunnata ki e namada wagut saben be sabke ya gulgin anna fardu ati konne mifa ema shafiq fan min dalil nagone saben onna komme namada ki ei mi namad kurum manakure wagut ka kurvene namata ekama adives ehen dalile rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karabani ya bani abd manaf e abd manaf ge darine abd manaf ge darina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi mukhatab karabani abd manaf ge darina ki Hashim wanghaag mihuna Umayyad wanghaag mihuna huriyan me ema Abd Manaf ke darina angoni ya bani Abd Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadha albayt wa salla ayyata sa'atin sha min laylin aw nahar Abd Manaf ke darine mi gefula ada mi gefulan as tawaf kurma beenwa mihaku ena komme sa'atega komme gadega komme wagutega Rea regana adwal gues komme wagte ga en namaz kurakam gavis emihaka tiba mihun ekam kurum manana kurashe ekam kurma tiba mihun hurasnalashe rasulullah fan ga mi hadith fulake mi haqiqat ga war mana fula war shamil manen en dehwa hadith fulake mane ke rasulullah fan mi angone abd manaf ga darin mi islami ummat ge verigan kuri rasulullah mi islami ummat ge mi uthmani na Turki wilayat ko Uthmani na verikan dibijum danen Abd Manaf ga darim verikam gatibi e Rasulullah fan khulafa ar-rashidun naki parashun ha ga bebe fulung tering Abd parashun ha ga bebe fulung enos Abu Bakr fana Umar fana ki Abd Manaf ga darin no enos Uthman fana Ali fana Abd Manaf ga darin ding e ga foga Uthman fana Ali fana foga Islami ummat ga verikam gatibi Umayyad wang ha ga mihun naki Abd Manaf ga darin ding Umayyad dawlat foga mi Abbasi naki Abd Manaf ke darikol ke mihun kama ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abd Manaf ke darina mi angone sabaki Abd Manaf ke darin ei gefla hawalo tibaki emihun gato ga geflo ga talgan adi danne mes geflo ga talgan nani Abd Manaf ke Abd Dar ke darikol ke mihun gato ga adi geflo ga talgani kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abd Manaf ke Abd Dar ke darikol wadangna Uthman hawalo karbaba ema e hawalo kurabun adi danne mes e jilung ana jilang ena qulumung as e taldoni oti darkol ga matiga hamme gata mi nasara dinuge emme emiyun gata ke muqaddas kanisa muqaddas falli hunnani emiyun kani kanisatul qiyama baitul maqdis ko hunna kanisa falli e falli ke emiyun deke gotga emiyun hi kura gotga isa fanu saliban eruma fawga isa fanu saliban no serve e kanal romor dogake ekon kami hukurani isa kwan saliban eruye isa kwan saliban emi hikura ko saliban eru mafoga eklek fan wahara mafoga den eklek fan tedu wadaganoi emi kyan resurrection nota al qiyama wa ke tedu wadagano e kanisa defa namake e tedu wadagan to hingadi midannavi kanisa ga kama emi qabul karne fali kama qabul karne ema muli nasara hingata ke emme muqaddas sanake midannu kanisa ema kanisa ga muqaddas emi hinga to ga e tanga muqaddas kam bodkam e kanis etang unani babe bahava etafatu mi christian dinu ga tafatu babata madhab take kiyan kamen algon mengat ko madhab e mani tafatu che mengat madhab medane emi catholic mi hunna orthodox mi hunna protestant mi hunna ke gaganda ka baki din take baki emi kan denomination take ekam gaganda ka baki din take emi hun ekko kaneka araruma kolon tang unanama baki barbod daraja Allah subhanahu wa taala ekam unana kirt Quran ga ekam ishara kar baba kama ka ekolon tang unana qiyam da jenda kama ka mihun abudus ebbanwant wana ebbaswana algon menna idu kala hedmuka kama ka mi
mihunge koluntaw ge sabu ekala mi kombeakes benuwe mihunge wakitan kole emma misalaka mi roman catholic mihuna unane wakitane mi armenian orthodox mihuna wakitan kole greek orthodox mihuna wakitan kole emma mihuriya tandango onani egiterega baba fale kofa den ehmi me ekala mi kanisa ge talundani ediren ebbes wakibege atugonnaka anibba mihuna nure emma emihun nimmi muslimunge baytul maqdis ga diri ule muslim ailaiga etaludane baba makurisure nimma faikame emma adeda jendemes kom midenne muslim aila adis etaludane e balahatta munde emma midenne muslim hama allah subhanahu wa ta'ala ragal muslim bay emihunge ama ejjila fo ala jil etaludane rakakurmu gennani etaludane rakakurmu emihun hama kommere quest e kanisa talda waguten am emihungas taldane talda fifangas fatihu anika e hulome ma emihunge aida ge mihungas hulwani e hulwani esma waki ada gotaka kos mihunge dore hulwani lekunu bod sidi battawa sidi ngaragen dore hulwala tan national geographic dokus dekiyos me mihunge interview takako kommegas midenevi emi mi nasara inge mihun ebbas wejje emihunge emme muqaddas tanuge mihun gatake muqaddas tanuge talnani muslim ailaiga atuga bebma emihun yaqeen kore waki muslimun naki ei amanatir beka haqiqatuga muslimunge seven amanatir kamaki enemes emihun ekam algomena adawatir umuga algomena kedunuga tafat revun tarrawagen e revun tan emihun kuriya gendana ema agan hakala agan mishara karam onni mi kanisa ge talnani baki ailai baitul maqdis gon muslim ailai gengule fadein ade evra ma kurisure kab mi ka'batullah ge fuluga talnani miyada jehendemes adeda dandemes ke adirat kare qiyamat jehendemes onnani rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadan hawal kurbi ailaga e aila ki abd manaf ge abduddar ge aila abduddar ge aila rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawal kurbi eklek faanun egutko e beneful waden no gannavi mat allah subhanahu wa taala eklek faana debi irshad kumate eklek faana edoden no gannavi egutko eklek faanun ge e nisbaba khandana banu hashim ha abd manaf ge hashim ge derikon e devwa ge ali faanu ekma ge dodaginwe abbas faana ekma dodaginwe e hashim ha ge bebe funu hashim abduddar ami ibn fami abduddar hashim abd shams ge derikon umuyi dawla umuyi aila mi ai abduddar ge derikon meti mitaldan hawale fa hashim ha derikon kit mar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dodaginwe hashim ha derikon ke e algon men ebeka ihtiram koranje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ahlul bayt nakin komegas mi dennawni mi abdu manafa arikola mi rasulullah kan mukhatab kura mi angawani mi rasulullah kan mi amr kuroni mi gefluga nota masjid al haram ga regan go sa dual go komme saat ga komme waqt ga was miha kas namaz kuram beeno kam gawana mi gefluga tawaf kurma as mi bait al haram ga masjid ga namaz kuram beeno miha ka dual ga was regan ga was ebis gadi ga ekam tibami murasna washe ema mi amr flaki mi e gefla adetang washaka matan dam benetuma hawalafa mihunna oi amurflen e amurfle onana qiyamata jehendemes maniki miyadu pes makka ge noda makka hemenefa sarhaduta e benetuma hawalafa bege wajibe gefla tawaf kurmadda mihunna ekan kurumuge fursat reya regana adwaluga tanas koddi ekam ga mag fay koddin maki ema irad karo ekanta adeda dandam swani dani kurewum ema mikanta demi onnana ema ebbes wagutega komme wagutega ves geflagos etwaf kurmuga tawaf kurmaki ei manakamenu etwaf kurmattaka ekurun je rak'a kurun ei manakamenu hema min imam shafi'i es eba dalil nangwa mi namadu manakurefa wagutuga ves sabin en namad vejiya en namad kurvidane como es fiqh sunnage muallif al-sheikh sayyid sabiq dalwani mi emme haqqa kari madhabaki masalaga esabaki sabin ojiya ekala nahi kurefawa bayin nukumegen khas wegen ebade ema mi namaz kurun nahi kurefa wagutuga e nahi kurefa namaz takam ga himene gendani ei ebe sabin nen namaz ekwata misalaka mihe ku benumi allah subhanahu wa taala taqarrub mattaka akalange kuto mattaka timana darakata kollaname miha namaz kurun hudda wagutuga kurumi warangal hewal kame ekama ko namaz kurun nahi efa wagutuga mifadain ko gennuwane enuma sabin ojikam gawana ekan kurumi ehma edevegen wa kame den mige ituran adi kommes mimraka tafsil ebori madhab tawka debafa inamas gaganda ka mi maganu gadaka ailmere dek wada ganna wage adi miwarun den adi hanbali madhab algun sharkana hanbali madhab ge ailmere dek wada ganna wagotuga hama malika abu hanifa ya dek wada ganna fadain
saubin onna namadwes midenne fadain namadu kurun nahi kurefa wagatuga kogen nuane ekamako hamekani hammadi madhubga anubarin istisna kurabani tawaf kurmattaka geflas ga tawaf kurmattaka anna miha ek tawaf kurma guligen onna darka kurun emiha kan huddawane e dalil nangwani mi Jubair ibn Mut'im riwakar midenne ve hadithum e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banu Abd Manaf angwani geflan as tawaf kurma benwa miha ena miskitan as reganu gos dual gos komme saati gos namaz kuram ben kam ganama ekan mananu kurashe ميونا حديث فلوم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته